ئەزانن هەرێک لە مەلای جزیرە و ئەحمەدی خانی ئەم دوو زانە و فەیلسوفە کوردە لەکوێ خوێندویانە قوتابخانەیەکێ لە جزیری بۆتان بە ناوی قوتابخانەی سۆر. ئەمجە بۆیە پێی دەڵێن قوتابخانەی سۆر چونکە خشتی سۆر تیایدا بەکار هاتووە، خشتەکانیش هەر قوتابخانەکەش مێژوەکەی دەگەڕێتەوانێ بۆ 500 ساڵ لەمەوە پێش لە ساڵی 1508 لەلایەن شازادەیەکی کوردی خان شەریف دروست کراوە. ئەمجە پێکەوانێ ئەم قوتابخانەیە دەبینین و فیچەرێکی زۆر تایبەتمان بۆ ئامادە کردوون. ئیرۆژ دەربا خەنجەرێ لازم بە ئێشانی مەدار تەشبیه زولفا دیلبەرێ زانم پەریشانی مەدار تشبیه زلفا دیلبرێ زانم پەریشانی مەلا زانم Di pêsîrê ciyayê cudî de li orta qelbê Cizîra Botan li ber birca Belek li qeraxê çemê Dîcleyê cinarê Nuh aleyhisselam û Memuzîn Mazvanê Ehmedê Xanî û Feqihê Teyran zanîngeha Mîr û Begê Botan û dawî rawestgeha Melayê Cizîrê medreseya Sor Hevder. Medreseya Sor di serê sala şanzdemîn de ji aliyê Mîrê Kurd Mîr Şeref ango bi navê xwedê din Xan Şeref hatiye ava kirin. Vaya 500 salin jî ji hemû tofanên bin erdê û ser erdê bi birîndarî rizgar bûye û bi rengê xwe yê taybet yê sor û bi manewiyata xwe ya girîng gihîştiye îro. Cizîr 1260 heta 1847 serbixwe bî, paytext Cizîr bî, sînorê me, tixwîbê me, şiwanêş, çiyaya Artus heta binê Şingalê berdewam bî. 1478 de ak quyunlû hatin Cizîr vegirtin. Mîrê Cizîrê Şerefê kurê Bedreddîn ew havalbendê xwe yên ew ê wezîr tünela re revîn derketin ji bajêr 3 sala leşkerî تعلیمات های پرورتی و دیتن زاروکا 1 سال 20 سالی میر شرف اوه در مزگفت ده محراب ده دعا کر گو یا ربی هکی تو دیسا دولت من پایتخت من جزیره تبکی قسمت من از سورها جزیره کی در ربقتینم از اشتر الوده مزگفت که آباب کم شهر چه بی 1580 شهر گلک مازن چه بی 24 جزیری هنگ شهید کتن گلک یه آقویلی هاتن کشتن و لوه داره قطاندن سوره هاتن مالده سرسوزا خواه سکنی 1580 ویده چه بیا کبر سور یه ام جزیره داد بجه حانه حجر پیوه هاتیا چه کرن سب و دام به مدرسه سوره امنها المدرسة صورا ولقبيا برواجي دبن فيريدا سيچار گورستان هنه گورا ملای جزیری یا میر عماد الدین بوطی و یک دیجی هنه که حتی بگاوه منظان یک های کشکن اف مدرسه دی کردستان درجه 5 مدرسه این کو پیوی روان وکی زانکویا بیجن وکی زانینگه هامور یک جوانه اوه دی کی جانن یک مدرسه زینالبگ حکاریه یک زینال یا اخلاصیه مدرسه بدلیسیه یک یا میر حسن ولی یا مکسیه و یک جی لوی دوره یا هیزانه مدرسه این هیزانه لگل وی مدرسه که گرینگترین لوی داره تقریبا مرکز 200 کیلومتر ویداتر مدرسه میرین ایمادیه مدرسه قبهانه جی گوگلک عالم و زانا جوی مدرسه جرابونه درس قرآن و حدیث و شریعت جبلی بان مثلا درس ماتماتیک درس گئوبتری درس هندسه درس دیجه هاتی نداین لگل به میرین
جزیره پرورده خود ویدر دادیتینه یعنی سال 1500 ام بیجن حتی سال 1849 دا حتی کو بدرخان بگی دماهی اجبیری هاتیه دری خستن و نفی کرن بتونی میر و بگ و پسمیران و آغای و مازن دوی منطقه دوی مدرسه دا پرورده خواه کرینه. لگوری دیروکناس و افسانه‌یان باجار کفنار جزیر بری طوفان جی هبویه و 7000 سال بری نها پشتی طوفان جارک دن نوح علیه السلام جزیره آواکریه و هر جوی دمی حتی ایروژی جزیر ناوندک روشنبیری بویه و مدرسه سور جی ویه که دو پاتکه. مدرسه سور کرد و کردستان را گلک گرنگه یک اف مدرسه سور نوت الجزری تیدا خواندنه و بلاو دنیا بینه نافدارن یاد دوه دیوانا زیرین یا شیخ احمد جزری ویده هاتیه نویسین یا شیخ احمد جزری بخوال ویده یا سه شیخ احمد خانی هاتیه ویده 2 سال و نیوا ویده پروفسوری کریه مموزین شناوا باجر دای هفدو اول منصور حاضر کریه چوه بازیده و گرای هاتیه 7 مهدی تدقیق کریه ردکسیونای چه کریه منظور اوی مدرسه ملای جزیری هلایه سرپیا البته که ملای جزیری گوتنه که بجه المکین و بمکین یعنی مکان بوان کسا خوشه که یه خدانه او مکان بیتن یعنی ملای جزیری ده مدرسه سور دا جهه که گرین که مدرسه سور خواهیتی لملای جزیری کریه که ملای جزیری باید ملای جزیری ملای جزیری یک و اف مدرسه چیکیلی درباره او دا خان شرف دا شعری تو گله کنه 4-5 شعر کنه مثلا یکی جاد بیشتن ای شهنشاه معظم حق نگهدار تبی سوره اینا فتحنا لدور و مادار تبی و دوی شعری دا دچیتن بیشتن نه بس وان و تبریز و اویدی حتی خراسان و رخی امبیزن افغانستان و درجه کم لبن امریتا یعنی پسندانا خدا نبی مدرسه یک و چیکیلی کریه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا مدرسه کدناف سدان سالان دا وستیای کتیه و بریندار ببو دو 2020 دا جارا سیم جالی وزارت روشنبیری و قایمقامتی جزیره و حتیه رستوره کرن و 7 مهبری نهاجی رستوراسیون اوی به داوی بویه. از شاخه گو نبو ما ملای وی دریجی از دائما هاتم شخور علوی دی ادرونشتم سان کی متگو قی جواتا ما هيا صحبتا ما هيا التاني جلوي دي بم صبرا مقالك دهات مدرسة سور دا سبلا الجزيري مازن بن هم إسماعيل أبو ليز الجزيري هم جمال أحمد الجزيري بلدي هم مل فني ده هم جمال الديني ده جبلا هكذا شيء سربلندي شيء به ديل بريه سردار خوبا مفتی عشقی متصوف و فیلسوف کرد ملای جزیری پشتی دبج خاطر خواستیان دبن مدرسه خدا دبن بان قبا برواجی دا حتیه دفن کرن نها شوبکرین وی بتحصیل المدرسه وی بعیت و سلاواتان و ببیت جدیوان وی جبو خاطر میرو بگین کرد و جعیناد بکوی عوام و وکم مزگینیک لما موزین هول ددن که لشاهدیه بدنگیه ملا دا چند ملا جارک دن لجزیره آجرو بده و ببوک بری عبدالسلام اکنجی رودا جزیره بوتان شرد ينقي رشكو شيا